Leskip usibona ukuthi sibhalweni. Uyasibona leskip. The champions. The champions. If you remember, sidlala ifinal la. I think it was ifinal ye-MTN. Yeah. Ngo-August. Ndathi kuwe mabathula abantu bangakhulumi kakhulu. Lo coach is cooking. This season uzowina i-treble. Ngaleyo mina ngigqoke overall eblack. Ngibona ukuthi mandidi umcholi, ndidi usathana. Ndibuye namhlanje ngigqoke iskipa ngaphezulu kwe-overall. Ngoba lento enandiyishilo yenzekile. Senisaba ukuthi bazonibulala la endleleni. Uyabazi ke aba, uyabona aba ndoyika nokubiza igama labo. Inhliziyo ibhlungu ngoba into enzoyithetha nje kuwe bona kuthethwa ngeBetway. Kune team la ku PSL ekuthiwa i-team enkulu ayazi iBetway noba into kanjani. Into eyaziyo into manje usondela ku number 2 ujonge. Ngoku into esole so that uzoba nomdla wokuyiwina. Labantu oko behlele ehlathini ezantsi ko number 9 abazi nekhala yayo iBetway ukuthi into enjani. Oko babegqibele ngale amakhapha okudala ekuthiwa iwisa. Ngoko kwakusadla lo O'Neil Tovi lapha kubo. Abakazi ba iBetway nje abayazi bava nje ukuthi iBetway abakazi bayiwina iBetway. Dithetha ke mina ngabe kuthiwa ngolamthuthu base natural.